Dobro jutro i selam alejk, poštovani prijatelji TV Panorame. Evo i jutros vam se javljamo iz prelijepog Bužima, tačnije Čaglca, između dvije općine, Bužim i Velika Kladuša. Evo vidite, pogledate, tu je ta džamija, možda se ne vidi, nema veze, vraćamo se. No, međutim, ovog puta želimo da najavimo da ćemo raditi ponovo intervju sa gospodinom Fikretom Aldžićem iz jedinice za 4 specijalne namjene Hamze 505. Viteška motorizovana brigada. Cilj nam je da iskomentarišemo sve komentare koji su bili vezani za onaj zadnji video koji smo radili, koji ste pogledali. A taj video se odnosi na njegov san i mnoge druge stvari koje nam je ispričao. A tema će biti da iskomentarišemo, jer su se najviše komentara baziralo na njegovu izjavu kad je sanjao generala Izeta Nanića i njegovu pogibiju, kako to kažu neki drugi, kako to govore neki drugi, i da isčitamo te komentare što su ljudi komentarisali iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Nadam se da će biti emisija zanimljiva, bit će tu dobrih tema, bit će tu zanimljivih tema, puta iz života Fikreta Aldžića, njegovog puta u ratu, viceva i svega što će nam pripremiti gospodin Fikret Aldžić. Nadam se da će emisija biti zanimljiva. Nama je cilj sada bio samo jasno da najavimo emisiju, da se pripremite za gledanje. Mislim da će to biti dobra emisija, neće to samo biti sad ova emisija. Mi imamo puno upita za još emisija i zanimljivih priča. Snimat ćemo svakodnevno kako sa borcima, tako i sa građanima. Sve što je zanimljivo prenijet ćemo na ekrane, tako da se to gleda šta se dešava, život Bosanaca i Hercegovaca, život Bužimljana, kako da se vidi u zemlji, Evropi i čitavom svijetu, pa sve do Amerike. Ne znam šta više da vam kažem. Uzbuđen sam vezano za ovu najavu ove ponovnog snimanja i reportaže i susreta sa gospodinom Aldžićem. Odgodit ćemo sve emisije koje smo zakazali u ovim terminima. Nekih dan, dva ćemo to pauzirati, ali ćemo odraditi ovu emisiju prvo sa gospodinom Fikretom Aldžićem vezano za komentare koji su pristigli na zadnje video, onu reportažu koju smo radili sa njim. Biće to zanimljiva emisija, a mi se do tada vidimo i čujemo. Sve vas srdačno selamimo i pozdravljamo ovdje iz Čaglce, koja se međi sa općinom Bužim i Velikom Kladušom. Svi vas srdačno selamimo i pozdravljamo.